لديف بريارا كومسيونا بالايا عراقي و دهي مها تشريا ايكيا اي سال هل بجارتنين انجومن نينرين عراقي بهنا كرنو حكمتك تازه بهتا دامزراندن هاولاتين موصل الرأي و بوچون جدا جدا هنو بشك جيجبينن كو اف هل بجارتنا بهنا كرن دي گورانكاريين سرتاسري هنا انجام دانو جبركو زوربي كانديدان تخا گنجانو پلانên baş girtîne ber eger derçûn. Her wesa beşekê hawlatiyan nedigeşbînin de evan helbijartinan da gorankarî bihêne kirin û xizmeta hawlatiyan da bîtin. Bi goreyî gotinên xelkî ku di mavê çendîn kabînên borî da hawlatiyan wek pêdivî sotmen nebûyne. الوجوه اللي تقدم او کسین خو کاندید کردن و اگر سرکبن و کرسی دست خوبا اینان از گلکی گش بینم دی کاربدانن باش هبن جبر کو دخولندی این هلبجارتنا دا قیرانا کا برچاف هبو و جمارکا کیم خو کاندید کرد اون خو کاندید کردم تنه پوزن خو آلو گور کردن لدبه خلا تازه دا هنده کسی نو هاتینه میدانه دا هر وسا گنجان خو کاندید کردن او خلک که هیئت تشتکی باش پیشکشی عراقب کرد. اعتقد ان المرشحين اللي نزلوا دیتنا منوید خو کاندید کرین دی کارک گلک باشتر گنج او کسی نوکت پرلمانی دا. دی آودان کرن دست بکرد موصله جبرکو موصل دمه داعش گلک زیان بکفتینه. بدیتنا من او کسید کاندید یان او کسین اوان حل بجارتنا دا درد کبن اوان دی رکنی هبن. والله احنا نتامل ام داخواستکارین باش کن لیج سال 2003 و حتی اونو که چه گورانکاری نهاتی نکرن اولا از جتاریه که برفتاریه که دیده چید کتل بازی یا هی هر ایک بهرا خو راد کد نوکه ناوه عشیرتا هیه کس اکثر به عشیرتا که و خو کاندید که ده بیجید از کره عشیره هوامه من حل بجیرن دبید اف کسا نه دست پاک بید یا نه اشاره زابید. بەرامبەر vê çendê nivîsîngeha helbijartina li Mosulê ya berdewam e li ser karê xwe wê berheviya dikin ji bo roja dengdanê û kartên helbijartina li ser xelkî têne belavkirin. ضمن الوجبة التي وردت إلى مكتب انتخاباتنا کارونه ایکی گشتن نویسنگه ها نین وای هلبجارتنا بریامه هکی بود 110,000 کارتن بیومتری ین هلبجارتنا نوکه امیه مجولی بلافکرنا وان کارتاین لسر دنگدرون هلبجارتن بهت ین پلمان عراقی که بریار ده مهاده به نکرن گلک جیاواسترش هلبجارتن سال 2018 هاتین انجام دان جبر کو اف هلبجارتنا بتنه دی کارتا بایومتری یا تایبت به هلبجارتنا و خلق دنگ خودن. Dê hêta zanîn ku li snûrê parêzgeha neynewa 478 kesan xwe kandîd kirîne li ser lîst û layenên cuda cuda 359 kes ji regezê nêrin û 137 kes ji regezê mê ne. Her wesa ji hemî pêkhatên Mosulê beşdarî di evê prosesê da kirîne. Lê li cem xelkîya giring ew e ku ev helbijartina bandora xwe hebîtin û Iraqeka nî bihête avadankirin. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul.